Sigħat wara t-tħabbira tal-mewt tar-Reġina Eliżabetta t-Tieni, id-dinja għadha mixawla b'reazzjonijiet differenti għal dan l-iżvilupp storiku. Mod speċjali fil-pajjiżi tal-Commonwealth fosthom Malta, bosta jinsabu mnikta b'din it-telfa. Ir-Reġina kellha rabta qawwija ma' pajjiżna għax jgħixet hawn għal xi snin. Barra minn hekk Malta kienet l-aħħar pajjiż li żaret barra r-Renju Unit qabel mietet. Illum għan jużar il-lokalitajiet ta' Tas-Sliema u anke l-Belt Valletta fejn tkellimna ma' xi turisti u anke Maltin u saqsejnihom dwar is-sentimenti tagħhom brabta mal-mewt tar-Reġina Eliżabetta t-Tieni. Kienet toħroġ barra mela trabil u titħallat mal-Maltin. But it's so nice to be in Malta actually because I know that the Queen and Prince Philip loved their time when they lived here. Għamla 29 sena hemmhekk. Jisobi ħafna li ħallidna miżgina. Speċi, parti minn kienet ir-Reġina kienet hawn Malta tant żmienu. Bosta awguraw lir-Re Karlu t-Tielet għall-ħatra tiegħu. We will miss her. We feel very empty now that she's passed on. We love her. God save the King. Long live the King, and we move on. So, but yeah, very sad day for everybody, I think. Barra minn hekk kien hemm xi reazzjonijiet differenti dwar din il-ħatra. But I hope to God that they don't put Charles in because I'll be very, very upset. Minkejja reazzjonijiet differenti, is-sentiment huwa wieħed komuni. Dak ta' dieqa u dispjaċir għat-telfa tar-Reġina Eliżabetta t-Tieni. Knew exactly what she was doing. Tragic but expected departure of the Queen. And the end of an era, very much the end of an era. I'm going to miss her. We all have to go. Id-dispjaċini, pero daqshekk nista' ngħid. Truly lovely lady, truly, and obviously the whole country in mourning. Jiddispjaċina ħafna jew. Unfortunately inevitable, it's at the end of an era. She's been my queen for all my life. And it's just so sad. Really is so sad. Don't you get me crying.